เรื่องขมอดสองกุลอากาศเทียดเปลเงียดนี้หากด้วยจิตรแจกจึงเปียวมุนสุเพียจีกำลอกสังหาจำมุดสำลันนกนงห่างอาหาหมวยกร้อยพิสำราพิกาศึกษาตะกรูจระบัดมวยแก้วเนอจำปวมุกเกนุเนอซอลจิตกำลักแก้วสายพเนระบอกเกสำลังตึกการพลาวโจลหางหนึ่งเลือกนาฬิกามือเมาจิยึกหยอบเป็นคละก็เดาะดังห้าวแหวงไอ้ก็กรอมแล้วเว้ยเมาจิตประมวยแต่ให้ระอูบรรดาพักตะกรุยบรรดาแต่งตึกมุกสระปาบสระปนบังไห้ในกระไดออกสังเขมการแต่คลั่งหลังมันอยู่ปนหมานเติบเกดอกดังห้ามมกเวงเป็นมีตะเคยเรียงขปูจงโครงขนมชุดจิตเสสลาระบกากระดาบังไห้ล่างนทเฟียโจลหางกากระดาสู้ถาจามอยู่หายหรือสำลันสุเพียตอเวงถาเกิดมือคลุนไอเตอร์นอดมังพร่ำไอเลินี่เมาประมือเจียงตะไห้ตายอยู่ได้เต้กำลักสุเพียสู้ตรลบตะวินทั่วไอกากระดาเซยบรรดาเงี้ยตะกมังตะโกรยที่สระสระรถตกบรรดาเตบใบมกนิเยจมุยมัดสำลังวินชุบคังเตอขเนียสมโตปลูเมียนถูแรกเตบมกบนบานตอนการนัดไอนิเยจังไอนัดขเนียมกเมียนกาไอได้สำลังคือเรื่องบรรทบได้ไอแนนอมขเนียเอาตะจูลแนวนู่นนะไอแล้วนี่เมียนปัญหาหายปัญหาไอเตอเมียนแนะตรุมคานหรือทั้งงูจริงแนะตรุมคานเตี้ยสำลังขเนียซองไซบรรทบนังมีนขโมยขเนียนิเยกาเปิดหน้ากากระดาบรรทบได้ขเนียจูลในที่นู้เปิดจิเมียนขโมยแม่นเบลคลักขเนียโยสบันเคยใส่มณะสลิกแปะปอคิวระเบียบจีสิตรขมายเบลคลักเตียดบานลือโซสำเล้งโดยเมียนมนุษย์ไรจุ่มกระบายจนจางไฟข้างกรอยขเนียเปิดจิลือแม่นนะสุเพียพชีเยี่ยมปราบไอ้มัดสดับปีเรื่องอาตากำบังได้คล้วนบันลือหมอกบนใต้กากระดาใบจิกรวีกบาลโปรกำล้อสมัยทำไมมันเจือสลับแต่หายอาเรื่องแตะต้องตัวหนึ่งขโมยนกขเนียมันประกายเตะแต่ท่าไอ้บันลือสำเล้งบนใต้แห่ดใบบานเจียมันเกิดคลาพ้องท่าสำเล้งนู่เวลลอนเจนปีบรรทุกกระบายนู่ดอยชุบเกิดปีเรื่องอดประยาวนู่เตขเนียนึงเพียเยี่ยมเจือไอ้สุเพียก็ชุบนิยัยเรื่องนี้ต่อตัวเตียงปรนิยัยก็อดประยาวแดเกเนอแต่มันเจือปันแต่เกเนอแต่เจือท่าขนมบรรทุกระบอกเกเปิดเจเมียนวัตถุอาตากำบังกากระดาประโดเรื่องนิยัยรุ่ยจ่อเรื่องสไลมันแอกชมัวส่วนได้ไอ้ลุยสไลน์นกบานกายยังไม่ตายบานตรมแต่ลุยมือเก็บเนาะมันตอนเฮียนนิยัยเล็บคายดอกเนียงได้ลายเท่เคยมาดองขเนียตรอมมันจองบานเท่เว้ยซึ่งตัสตุเอาไอ้กติกอังเกิดอย่างไม่สไลแต่ไอ้เท่ปันแต่มือจัดเก็บห้องประหยัดเก็บสไลไปบักขมัดเก็บเว้ยไอ้แล้วนี่ตาไอ้ปรุงแต่นาเทียดเกิดท่าตระลับตัวกันไล่สนะเนวิงให้เมื่อระยะนี้มันเสมียนลุยทุกจีดาตัวหน้าก็มันสบายได้โอเคขณีก็ประหยัดตัวเพียวิ่งได้เกิดกาเพียเนเมียนจานเตียดสุพี่เฮาหยะดึกตกหมกเกิดลุยบรรทบหมอกเติบน้อมขณีได้เจงปีหางนึ่งบำใบขณีตระลับตัวเพียเรียงโครนกำลังสุพีตระลับหมกดาวกันไล่สนะเนวินได้เพียนูสังลางขนงแลคณะเปียกันดาจิบเพียทมอหนึ่งเปียกันดาจิบเพียชื่อเมียนแต่งอ้อมาเปรย์บรรทุกจวนกล่าวหนึ่งจงเกบำพดในอาเกียคือเจียบรรทุกได้สุเพียจูหนึ่งเกดามักโชเนปีมุกบรรทุกครูนายเริงทวีโจเตอสุเพียก็ปลื้รมขยักไปคืนวัตถุอาตากำบังหนึ่งขนมบรรทุกระบเกปันใต้มันดังเธออย่างไม่จำใบเตยแต่โจเตอเพราะเวียจีบรรทุกได้คล้วนบางจูแต่หายอย่างนาก็ตรอมกรบเหมือนคายสันจำรอกกำไลจูนเดียวทำไมเกิดท่าประหารจิกเมื่อเรื่องไอกาดลางเทสุเพียเลือกใดบนสร้อนนิยัยท่าสำเลงยมได้บานลือพิยมมังนี้ทรงอ่อยเวียจีสำเลงล้อนเจนปีบรรทุบเซงด้วยกากลาท่าตะจ่อเกประยับเบิกเพลงบ่มบัดพิบอันตกาลเนื้อขนมบรรทุบระบเกดอกสำเร็จบนแปรรุ่ยหอยเบิกทวีกราวแจ้งแต่องคุยเล่เนื้อระเบียงข้างกราวอุจบารีจุกบันเดอร์แสบในสำลังตะการเดรีได้เนื้อเตี้ยมือขนองข้างกร้อยบรรทุบสุเพียโดยสุเพียมันจับอารามหนึ่งไอเตอสุเพียองคุยสำลังมือเนียงรอโฮดอบารีมวยเดิมเติบกราวแต่จูดบรรทุบตึกโดยซาตะแก้วในอบเกบานดะจวบรูปเนรีกระมมสระสะอาดได้เกบานองคุยมืออัมบังบังโนเติบเถื่อไอเกตุบเจ็ดบาน
ก็បំពេញចំណងដោយខ្លួនឯងទៅជាមួយនឹងការស្រមៃទៅរកនារីក្រមុំម្នាក់នោះដែលអង្គុយបង្ហាញរឿងឲ្យគេឃើញរាល់ថ្ងៃរហូតបានទៅដល់ចំណុចកំពូលក្នុងពេលនោះសុភាទាំងមិនដឹងខ្លួនសោះថាកំពុងមានខ្សែភ្នែកអាតាកំបាំងសម្លឹកសម្លឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គេដោយពេញចិត្តបំផុតយប់នោះកំឡោះសង្ហាអង្គុយមើលសៀវភៅរហូតងងុយទើបចូលដេកប៉ុន្តែវាបានត្រឹមក្នុងសភាពពះកណ្ដាលលុកពះកណ្ដាលភ្ញាក់ស្រាប់តែគេបោះរោមបេះដូងលោតញាប់ពេលឃើញពន្លឺភ្លើងពណ៌ខៀវស្រស់ថ្លាសន្សឹមបង្ហាញឡើងនៅឯសសរឈើចុងជើងពន្លឺនេះកាន់តែភ្លឺឡើងបន្តិចម្ដងរហូតคล้ายទៅជារូបរាងនារីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងឈុតរបៀបជាស្ត្រីខ្មែរពណ៌ខៀវសុភាសម្លាក់រូបភាពនោះស្ទើរមិនហ៊ានភ្លេចភ្នែកការភ័យខ្លាចបានពុះជ្រែកចូលក្នុងបេះដូងរបស់គេរហូតញាប់ញ័រមិនអាចទប់រងាប់បានទេគេចង់ស្រែកជំទាវឲ្យអស់សម្លឹងប៉ុន្តែហាបមាត់មិនរួចសោះគេបានត្រឹមតែបើកភ្នែកធំមើលរូបស្រីក្បែរសសរនោះដោយអាការៈតក់ស្លុតបំផុតសូមរងចាំតាមដានរឿងខ្មោចសងគុណនៅវគ្គបន្តរឿងខ្មោចសងគុណភាគបន្តបន្ទាប់ពីសុភាឃើញស្រីក្រមុំដ៏ស្អាតសុភាភ្លឹកស្មារតីហើយនិយាយថាជួយខ្ញុំផងសូមមេត្តាផងចុះជួយខ្ញុំផងសុភាបានឮសំឡេងស្រីម្នាក់នោះយំអង្វរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអ្នកជានរណាសុភាមិនបានហើបមាត់សួរទេគេគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងម្នាក់នោះបែរជាអាចស្ដាប់បានព្រោះនាងតបមកវិញថាខ្ញុំជាទេពធីតាព្រៃព្រឹក្សាគេនាំខ្ញុំមកនៅទីនេះយូរហើយខ្ញុំឈឺដើមទ្រូងខ្លាំងណាស់ជួយដកដៃគោចេញពីទ្រូងរបស់ខ្ញុំផងចុះខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់នាងប្រាប់ថែមទាំងចង្អុលឲ្យមើលដើមទ្រូងផងកំឡោះសុភាមើលឃើញថាត្រង់នោះមានពណ៌ក្រហមតូចមួយមែនទើបសួរថាតើខ្ញុំត្រូវជួយយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំក្រោកឡើងមិនរួចផងនោះចាំស្អែកក៏បានជួយយកអ្វីមកដកឲ្យផងណារួចហើយចាំខ្ញុំសងគុណវិញខ្ញុំអស់ពេលហើយខ្ញុំត្រូវទៅហើយកុំភ្លេចជួយខ្ញុំផងណាលោកនាងនិយាយបបងអូសំលេងវែងរួចហើយពន្លឺរៀងពណ៌ខៀវរបស់នាងក៏សន្សំងងឹតទៅបន្តិចម្ដងរហូតងងឹតសូន្យដូចដើមវិញកំឡោះសុភាស្ទុះក្រោកឡើងអង្គុយប្រឹងបែកភ្នែកសម្លក់ទៅសសរនោះទាំងងងឹតចាក់ភ្នែកមិនយល់សោះគេកំពុងឆ្ងល់ថាតើរូបភាពដែលគេឃើញនៅបាញ់មិញនេះពិតឬទេត្រូវតែពិសោធន៍មើលសិនគេប្រាប់ខ្លួនឯងទាំងខំតាំងចិត្តគេក្រោកឡើងទៅបើកភ្លើងបំភ្លឺនិងដើរទៅមើលត្រង់សសរមួយដើមនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានដៃកូនមួយដើមដែលកប់ទៅនឹងសសរពិនិត្យមើលស្ទើរមិនដឹងព្រោះវាកប់ជិតផុតក្បាលទៅហើយសុភាសិនជឹងគិតរកមធ្យោបាយដើម្បីដកដៃគោលូកចេញពីសសរឲ្យបានប៉ុន្តែគិតមិនឃើញសោះថានឹងយកអ្វីមកដកសុភាក្រឡេកមើលនាឡិកាឃើញថាម៉ោង11យប់ទៅហើយបើនឹងទៅដាស់គេឯងឲ្យមកជួយពេលនេះវាដូចជារំខានគេពេកសុភានិយាយចាំស្អែកនេះខ្ញុំនឹងជួយដកឲ្យគេនិយាយជាមួយសសរនោះដូចមនុស្សលុបសតិរួចហើយវិលមកដេកវិញលុកទៅទាំងអារម្មណ៍អនបែតអនដួងគ្រឿងសំឡេងនាឡិការោតលាន់រំពឹងកំឡោះសុភាក្រោកឡើងទាំងអាការៈមមីមមើគេឆ្លៀតទៅមើលសសរនោះម្ដងទៀតមុននឹងចូលបន្ទប់ទឹកនិងចេញមករៀបចំខ្លួនទៅសាលាថ្ងៃនេះគេរៀនស្ទើរមិនដឹងថាបានរៀនអីខ្លះព្រោះអារម្មណ៍របស់គេរវល់តែគិតទៅដល់សសរមួយដើមនោះរហូតចប់ម៉ោងសិក្សាត្រឡប់មកវិញពេលសុភាមកដល់បន្ទប់ជួលវិញក៏ស្ទុះទឹកខ្ចីដងកាប់ក្បែរនោះលោកសូមខ្ចីដងកាប់បន្តិចបន្ទាប់ពីខ្ចីដងកាប់បានហើយក៏ព្យាយាមដកដៃគោនោះចេញដោយលំបាកលំបិនទម្រាំតែសម្រេចដៃគោនោះមានស្នាមច្រេះខ្លាំងណាស់ទំនងជាគេបោះទុកយូរណាស់ហើយដកបានហើយក៏ក្រឡេកចោលទៅក្រៅតាមបង្អួចទៅដោយមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងដៃគោនោះទេ
Dấp nú cầm lót sụp hía ông cưới rồng lực mê riêng tam thò mà đà. Lũ đôi dấp trời bần tích, sắp để miên sầm lên có thuê bần túc rồi bảo kể. Nó na hát. Nè cầm lót bà nháp srek sủa, tại khá miên lứ số sầm lên tọp lời. Kê krao láng từ bớt thuê mừl. Bề nốt sắp tại kê bớt phá nệch thồng thống, bé đống lột stơ tiếp chạy bị truồng. Bùa nẹ chơ cả bè nốt, cứ chi srei xa chmú xuân nớp tét tùl múc, để kế khom lúi mưa lúi sra lành rót thằng ngày. Nè niên miên ca ấy. Sụp hía xua tang sầm lách nhỏ nhỏ tà, bùa tay rùng ngóp cả đây rùng phớp mình toàn bàn, để sục sắp tại niên một rót kê núp liêu ní, thớ ở kê nước mình smang tờ đỏ. Niên nhìn dùng đá kê, đòi sai thân ếch tệ tiếng chung nút chùm lời. Niên chôn một con nông bần túc hay cái tó thuê bần túc đòi khuôn ảnh, cầm lót sân há ta mơ cài vì ca niên đòi cái đây ngừng chừng ở. Ở quay đại thưa ở kê phiến ở tháng tiệt nút, cứ niên bay một suối kê thả. Lúc sờ lanh niên mình nẻ nú men thế. Niên tha mách. Sụp hia mình dốt lần sân đây là bảo niên so, tay xua trong miền này thay dạng mạch nưng. Bộ rốt cầm lọ ếch cả bál, nước ngon phòn, khmás niên phòn, đang sốc niên ai riêng rừng đi. Bằng tay niên đi dưới trên mốc hạc đôi chỉ niên mình men chỉ tuốc luôn ảnh. Khi nhớ mình men xuân đi, bằng tay lô khơi ní ai thả xuân men, bằng tay khi nhớ mình men xuân đi. Nè niên, sụp hia ní dậy bàn tại bằng nốt có 2 mắt chả hốt lùng, bro khơi niên lật áo lang bằng hán ở khơi đám trùng, thưa ở kế sriu luôn khnhà. Lúc chui đọ đại cô à công mũi đàm lúc trên bị truông khi dông prap hai thạc khi dông nâng sóng con lục vịnh, rồi có lộ mình trì ca niên mình đã ní tế. Niên đi dây bần đá đo ao cờ vén chào bần đà, thưa ở này cầm lọ sầm lưng mình prick phản ẹc. Tức mọt ở bờ kề chiếp trên trào rồi hốt ní dây mình rùi, bề khơi đam truông nâng đo mùi cù rồi bỏ niên bằng 2 chấm pú mục giang nghi. Niên tiếp thì đà prey bực xá, đã xuân thật được có nông riêng cai cờ mông xuân, nhờ nhấm đà kế, khả năng đại niên cầm bung tệ đo tầm buộc khảo, rút srat oi nơi tệ luôn ở nơi lô cột. Niên bần chánh cai vì cá bằng gút riêng en on tẹt thiện, bần đà oi này cầm lóc phลึกplang nhóp nhỏ, srap sral rộ thui ở với mình trầy. Mình dù bần màn tế, tớp riêng cai nú, thứ cho là na mọc đó cơ bè kể. Bà cô oi kế lướt đay cả sóp ốp tam chất, rút tụp bò mót dạng snít nhì nhọc, bớt tình trạng dạng ấn tế ấn tảng, cả hol cả hái đôi trơi muôn sân đâm. Niên cả móng borisot bít mẹn, bần tay cai vì ca top snong rồi bỏ niên lõ ít ở cho mày nói bờ đó sân hạ to chết còn lây na 10 bần tích tê lại. Mỗi sân tu còi mốt, pichu snai cầm nai có bán bánh chóp tì, chỉ mùi năng sức đi xúc cọ cái đào cốc chết riêng luôn. Bộ đó sân há bằng hớp riêng cài chót trên bị lơ niên cờ mầm, một đếch ọp niên bị chùm hiển, thao phong ăn ál phong, bằng 2 nơi cả bên chết chùm bố riêng cài ra bỏ niên khăn nà. Khiêm sân lánh nhà niên đã đứng tế. Tại khiêm chỉ khmào ta. Ê ní, tớp sụp hìa bàn đứng cho bác thả, ông bánh bình ní kế lên là bánh cam chỉ mùi nâng niên tiếp thì đà prey bực xá, để sân thật được không riêng cài một nút. Kế krao làng ông cuối mơ riêng cài ác rác rồi bảo niên cơ bông tì lỡ từ chấu, bị króm từ lỡ dạng chút chích đất à rộng, rồi hốt miên xịt để trời ca lấy một mà đống tiệt. Bà ác mà lưng, khmói có khmói tớ vui. Nái cầm lót nì dây khổng chích, ruột hơi vơ từ đếch lơ niên mà đống tiệt. Niên cầm mông bót đây từ tùl nè cầm lót, óp niên chóp nâng đám trung rồi bớt niên. Sụp hia chặt chanh đầm nà can krếp rút chít snái, bần tố tư môn khát bởi dõi mỗi vì nê tì nà lòi. Ví chỉ là bánh snái bô pinh từ đòi plương cả đòi ngủm, chỉ mùi nâng sức đầy xúc đọc pinh chất krai làng. Tu bay thả sức đầy xúc nút, cát làng chỉ mùi nâng vinh nhiên phsênh, rúp phsênh có đòi. ส้มออกลสำหรับการสันดับตั้งปีแดมระหดมุกดอลจอบส้มจุดบูตง subscribe ดำไปตะตัวบานเรื่องนิเตียนทำไมปีชาแนลเคธา